Inu ni Mutongoi TV. Siungamite saa muonza kamondele masani ma avilika ya umeloni wa suana ni masama iluma kukwata Vilingi wa Mauvoo umundi wa chumwa wa matuko dhandatu mwini wa dhandatu mwakani wa ngili ile na miongo ile na imweni kwatia alamwendie udhaidhini mwadhaidha nesa na yu ni masaa makumanyithia nyenita wa ERASTUS kithuku wa NZOMO twende na kunena nia kwesela mitandao ni jitu ya mikumu kanilia matuko fala theni wa Facebook ni Mutongoi TV na theni wa Twitter ni @Mutongoi TV KE @ERASTUS kithuku na theni wa YouTube ni Mutongoi TV official website ni www.mutongoitv.co.ke na kwa alama namba yotumani mukuvika na SMS ni ile 3915 na kutuma utumani mukuvika na SMS vai ndevi tuambie Mauvoo maitu enendi mamusi wa mwingi kwa kauntini ya Kitui no maende na kumya witano kwa serikali kwesela kula kwa maofisa ma OCSA mametane na angangania alamethitwe maitwaisya uvenani kwa kukengethia enendi nza wa vengi wa Equity kesioni kiu otondo mwandikitu wa Mauvoo Lina Musangi ukutwelesya ni kana angangania asu metwikithasia matwaisye uya wa kampeni ya simu na laptop kana promotion na maifikia na kuvena enendi mbesa. Kwa nini wazikondishe nyumba? Ekalima musi wa mwingine malalamikia kwithiwa mongewa kana kukonewa ni andu matesa asindu muthemba wa simu na laptop. Andu amonga masangale onza wa vengi wa Equity musieni wile ithiawa ekwite sindu ii. Oingini methiawa na andu makwelesya andu kila maindese kana kwesitwa ingini masiame na promotion ya simu ii na laptop na mundu vai kindu kuiva asinda. Itina wakuvika vaa mundu nunenga weka kadi scratch ovala utavaso kila wa asinda. Itina wa usindi uwindi utavaso asinda sindu sia mbesa siana na kuwa aive nusu na kambuni ilete saa simu ika na laptop ni kuiva nusu isu ingi. Kibeti chakwe kinangewa bana andu mena ngali makwasya metho cia simu na menenge mundu kati igwa na credit na wa crash kati simu kwa wasinda simu na laptop na bebi ndengi na ina mama asia wa crash wasinda simu na kibikibi lakini mimi asia wasinda simu na credit na kinaiwu na kiu kyanenga ngilinya kinane simu kinane lisiti bakindu kinane kinenu kiemo komathei na kiukulia kyakemewa kyalungwa kone nda ukulia andu maitu ma Kitui kana ma mwingi bena ingi si ba mwingi wauka mwingi kuthoa sindu syaku wethe andu mengali ni mauthoa simu kumano namo isu ni mikora na ngwacha serikali ndikanengane license cia muthembosu nondu license isu ti license nzeo na nisia kubena andu maitu na tuikwenda andu maitu maubenwa kino kiondo nyokule serikali na andu maitu isu ri kungeo kwene ngembingi. Enenzia na vala maingi moma vikite kuvena kwa nzia ni mamenda maofisa ma polisi kukunikila kiko kike uvenani. Nitawa mwende ino kievano na nengwa kaindo kauka scratch unewa ni na scratch wanewa ina sinda laptop na simu ya tablet halafu newa inenga nengili 40 na siandie nasio kioko ni no kie na ngilile masia menda ngili sionza si 40 manda byo kana ni dinete si 20 isu ingingebiwa nye ina leile
ila nendie kwa Safaricom ina makulise mandavyo pape ina andu mo maombete ba meyete balelu makuta siendu isi usuno ukora kuini nebye kieba muno ba muingi ire ukora usuno bikete na tikendo kesio atandithia vala amwe manavikie kusemba ila NZOMO mwingi manombanie na kwenda kwete nduthi ni manekiwe mbini ni maofisa ma polisi ma musini wa mwingi wakora wengi wanakuja hapa, tutaka askari washike waweke ndani ama wafukuze, kwa sababu hapa hiyo ni haramu, biashara ya haramu, sio biashara kweli. Tunaomba serikali vitu kama hiyo ikitendeka kwa mji, town, pale yote ikaonekana wizi wanatoka mbalimbali, si hata watu hapa, watu kutoka mbalimbali. Kuma musini wa mwingi ulawi kauntini ya Kitringo, ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Enendi makibwezi ya umiloni wa sua kauntini ya Makueni yume na undu wa kutania itina wa kikundi cha kunengane utethio cha Amos Ngumbi Foundation kwa thana kumatethesya kukwata mavalua maitheka kana title deeds. Ainena kavinda kala wakomana na ekalima ward ya Thange. Mwambelelia wa kikundi ki ulani bwana Amos Ngumbi ni wavikiana kwasya isio mbingi ilembetani ya Ukamba itieto itina kimaendeo nundu wa kukosa mavalua maitheka. Mwandikitu wa Mauvoo kuma kibwezi Kennedy Mulinge na ilivote. Enendi makilio mbunge cha kibwezi cha umiloni wa sua kila kikauntini ya Makueni na hala kwa vinda ya saa methito mithamani mavalua maitheka mena ndo wa kutania itina wa walonyo wa Amos Ngumbi Foundation ulothi ni kia maundu maitheka kate wangi kwa thana kwa mbisi siso hii kutangia Enendi ainena itina kukomana na mama Enendi wa dini ya Thange ila ikilio mbunge niki director wa walonyo wa Amos Ngumbi ni wase muvango ova niye kutunanthia Enendi ki ukwati na kuiendesya mombene kumana na malio nindhini uonenanya uwa vamwe vala Ngumbi wao etakisio kina isio mbingi lembetani ya Ukamba tasithito itina mono kimaendeo kumana na kukisikana kwa mavalua aya sengine metho maitho umamindo ya mikwanzia ya utaalamu nikanako manenga moloto wanema kisio ni kitu kithire kitina mono ndo kiine Thangu ita wa title deed na ni try law sisia undo ando maito mato makwate Thangu ita wa title deed nikana withie value ya muthanga witu ni yokela otondu wona wathiku ya Central Kiambu value ya muthanga ye yulo undo akuyo manengi wa title tene na ito tienda te partner andu maito to make sure through the county government and the national government and well wishers and maito mewaza kwate Thangu ita wa title deed nikanama mame value ya mithanga yo kila kingi no pande ni wanema kisio kitu nikithitwe na NZOMO no mapinda maingi andu kethe manenga wa molio nitiende na kwika soil testing and sampling nikana ithe twa device andu maito ni maleume bala mailo banda kisio ni kiala matoma kwika nesa ndo kisio kitu chuwa ambua nini ni wangela kuweta kana wala nyo wake withito mustalini wambe kuende ya kuemea inengo kwa muika ithe Amos Ngumbi Foundation ndithite tu support timu ila sia mebela sie withini kisione and all the sporting activity tanzie mwe ya scout for talent nondo ni twese talent ni pay ya mono kwi profession na ni twese tikela kana kombeka ndo thakeka sio kisomoni lakini pero latu tonda kweka nesa mathaone na through ku support sia na isu na sio iketha itoma ku support mesi yo ile leuni wa ililo mesane Enendi kivatho kanyana makumbatile muvango mawiwe tutauthi kuvindwa mathayomo undu umwe na kisomo na muvango wa Amos Ngumbi Foundation ni museo nundu kukwitu nutwetete maundu maingi tutanatwa tumesi na tutenamo kila kingi title deeds nisi atuthinisie muno miaka mingi ona mwaitu matinda makuletie magakwe matena namba cia itheka tukaelava ase maito makula siau na nundu imbesa ila sievya wa title deeds nisiaiye Amos Ngumbi na muvango museo wa twete title deeds na kila numba ikakwata title deed ula mundu wonthe wikitheka kukwitu Kibwezi East ongi ni maweta muvango wa kuthima muthanga nutethesi nundu mitho matono mana maliwela maile kuvanda nala mataile kindu kimu ni kwikanesa ni kulika ku miundani kwitu mambio si chai twaile tobanda cha withieni kana karutaba wetha mundu wa gwele tobanda mwe ukabanda mwe ukaketha wetha mundu wa gunwa ndengu ukabanda ndengu ukaketha bandu ba banda mbemba munda wa mwe ukokela moko mathei na kukikatethesia muno andu kubanda isamo na maiva nikyo kwa evinda ya sayu Enendi makisio kimethito mevo yotongo iwe na umelu uwe na kithito nikana kwikithia maendeleo mpaka isioni cia ndoani Kennedy Mulinge Vilingi wa Mauvoo Twitiana na Kennedy Mulinge Vilingi wa Mauvoo tuthi kwa kauntini
ya kitui vala nyana kunitwisi kana uimi wa makuyu utwaiswa vala vekiwu ainge measya kana ukamba kwisa utwaiswa uimi ta wa makuyu nondo wa unyivu wa kiwu indi yu ve mundume umwe kwa isie twa Peter Munyao kuma kauntini ino ya kitui na ula withitwe atwaisye uimi wa makuyu kuma mwakani wa ngili ile na 17 Munyao no kwamani na mwandiki witu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Chalo na iva ni ongewa yake. Ona kwithia kaunti ya Kitui no imwe katika kaunti cia ukamba na ila simwa wake wo na nicho kitumi kinene cha gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluko Angilo kukuna mongo vethia wa maka nikenda andu meke kutama mitenela etethea cia kukusia mbua yu andu enge kuma va kaunti ya Kitui ni manyama mono ila meumantha kivu cha kutumia kila muthenya na yu no thuthio monene kuma kula kwi Peter Munyao na ula utwikanite kivu va musini wa Kitui na kwambisya wemi na wei wa makuyu always nesa makuyu meka nesa vala ve wingi wa kiwu silango na bukwete mwaka wa ngilile 17 ni wona mbe wa makuyu na tondu mweze ko Kitui kuikiwo kondo kwinge ninenzie ithima ni bana ithima itatu cia kiwo kila nenzie na kiwo chuni jone kuni abana mashini kakuni abasilanga ni no abe makuyu na ukethia kiwundi kinge na kiwu kinge kwa pawa kwa ona mwazire muko na mayu ni bamai iwazie bo atindu inge mbinge wazuo ndengurete nundu wa kwithania na kiwu kinge kwa ndona kwasia mundu witha wenwenda kuyo ukaba kwa Munyao bakuve na Premier Resort no kwata kuyo ilo kwenda na saizi ilo no ukwenda Peter Munyao no thoasia makuyu ava musini wa Kitui na aloketha mondani wake wa kwea makuyu na vala wandikita mwika kautalama mutethea cia nthini wa biasala wa kuthosia makuyu makuyani ni thia wana saizi ndi thia wana alama nene muno lakini ni thia wana makuyu kwambia 250 grams kuthea nondo yuba kwambata bubena ukinge na ndita jokinge munozu nondo ne saizi la yendeka muno nezi ya 250 grams koka kubika kwambia 50 grams kwambata kwa une thia wana saizi oizu taibu ila ni thani yete muno ni tabia ya langi ona kwithia Peter atwikanite kivuva musini kwake yune wambisye kuna biasala ingi ivo kuvanda matunda taiwa masungwa maembe ndolo na undola ni wona nyomoseo kana vandu vekivu ve uthui wa mituki ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui nye neta Onesmus Chalo masya kana munao ni laitwa desert kana bandu batekivu ende mwana osu etawa Munyao na indi livoti esu ya kuma kauntini ya Kitui kuoneka kana kutwika kwe Munyao muno ende Munyao ni waisi we no kuvikia kwethiwa aye ya makuyu kana kuima makuyu kivu akasaithia ni watu manya kivu vau na indi makuyu tiasu Kitui ekali ma otoi wa katine na ngome ni kwa sub county ya Matungulu county ya Masako ni mavikiana kukulia serikali ili kilela kati na komina ui na udhosia wa nzovi mbatane muthemba wa changa so vila yethitwe iuye wa ote wa osi wa katine ekali asu ni mavikia na kuteta kanasia na mbinge ni vikita na kutia maskulu kumana na udhosia wa nzovi esu vala inge ituma kana itumia wa kusunga na kutavya alame uthenga evinda ila mavikia kuvithukwa kana maika kwatwe ni nzovi ila kuyanana na amwe maenende yethitwe yimwisyo ona kuvikia kuwa andu Boni Mutesia ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma isioni cia Kangundo na Matungulu ekali maisio cia ngomene ila cia samkaunini ya Matungulu ovamwe na katine ni maendeno likwa ni wia itina kwithiwa uwi na uthosia wa nzovi nthuku muthemba wa changa sikathiite muno kisioni ki ona gutwika itina kwitha meta serikali kumatethesia kuvetanga nzovi kisioni undu ni waemie na yu mone masaniwe undula mekwisa kuveka ukethia ona nitisito thitike kalandi yo obisine kwake kondu achangake na changani cha emie na ciana yu ilikite kendo ni kithuku byo ciana nini ukethia imwe cia ya maskulu inge cietwa ikakoloke okiusu na nengi tina thina ona tike awaitu kwawa na kwo no munthi nyakabanga kwaguo
na ngai aitaiwa ikaja unithoneke na kisio kijukila kisio giki tuketha kithiuki kitha kimbe lakini ila kiadikiloki nye ninaua nye mwene na nakola na nauma na nasia kuthembea satani ingi ndikahatata na misili ingi ndikasioka kwa une ngai kiyoki na matei na kina thina ndia ciana cia icieke kwa amwe misio thi mwisoni na thina munene itina wa kwithwa amwe mekonanisie na uwi wa nzovi kwa ivinda yesa na yu amwe mayaisia kuma vo nundu ni cia iye na nengi no misiri itu na suna andu me family yakwa yonthe cio ni family yaitu kwa umu tulilikane na mujiki abiti chonthe chochote kila kituma ndu uthela mwike juu chini kithele nundu ciana ni cia iyeka nundu kana tatu wona tubitite yukana kuwa na kaka isukulu wiwa mwalimu aya sekele cionge wa changa ona kana asali kwou kindu chute boya ngai kithele na ngai yende ana omwathi masovitio kundu kivathukanyo kwa kwiseseya ila methiwa ni maofisa ma polisi na kwivitha vo ila maende na kuthosia na kuua nzovi ino ciana mbingi ni ciende na kola masukulu na kwikonanya na uwi wa nzovi ino o vamwe na unyui muthuku na ni kalite kisio kiki kithitwe na mathina maingi muno twambie na thina wa changa na changa chatwikie ni ta wau utavoa no isaithia ithita ekadima kisio ki na tatumia na tena ciana na esukuwe maitu ni tasani iwe titha na silikali tita yitha yivo kini kindu kitha cheneke na pala babikie changayu pala kivikite chukite na mbela nthuku nundu ciana ku ngomeni nilete sukulu pyu asa tevindani ya corona kisomo kiende na utambaika o vamwe na maundu alangi ma kisioniki ciana imwe ciende na kutumiwa tasia kueta ila maofisa ma polisi mokite na indi kumatavya ala maende na kuua nzovi ino matonye kwivitha kana kulika mumbeni maikekiwe mbeni na juke tha silikali yoka ciana icio icio itumawa cia usisia na kana kamwone yake taba kaisemba twitha twingi tungi twa ukoloka tungi twa ikata nitwa tumatwa yao vo na majuma nomba maitia nomboto na ithi andu kithekani kana tukurubu okuto uona tukurubu metiete misi makakia kwa una kwiithiwa no ngai ono muthitito na itha thina ni mwingi kwa ngai ya mwathime mayenda kusuvia na kwela njama thao masiana sio yuno maende na kumea serikali yose itambia ya ilangu na kumavetangia changa kila kiende na kuua kisioniki kenda siana sio sithiwe sine vinda yololo twalilikana na bwetina nitwokie wesaithia nitalika o muno ngewa ya changa na talika muno wesaithia no choka chaoleka lakini chale othela kote kulio serikali la jivo nundu no yote kaila esisio ndo vailite muno echanga ciana ithanangika nuthuku muno we uua na wo kinywa na kwande ukinywa ithionthe no tatianene nundu ciana ni cito kwa uteyo kulia serikali itethesie ngalicu nikenda wiseithia nziawa cia unene cio cia bata ithie tiendete lakini na wame utiwa methe wa matepoi titha teikuna wea mwao serikali yitha ithetia koti yao kauni meothela ichanga the other day pe umona kwiyo baba kubya kwakwa na anathikwa ona ciuma ile tindelu anywie na oka koma na akomo imwe kwa utekwatia weocu matialio manzovi ela metawa usini na momande na kwananga kiuo kila gitumika ni enende kwa kunithia indo cio o vamwe na uimi na uwi kuma usini wakatine ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Boni Mutesia saa mwonza na ndateka hekomi na nyanya na ende Boni Mutesia niwe kwa mboto twa uthio mwone na ende yolo alivoti yesu ya Boni ndikuye kwa hatia ndikuwa nondo mondo tonya kunywa kesa ithia ni watu anithayo nondo wa kunywa nzovi mbatane ya changa na ende akamba twekania tabie mwe nondo tabie mwe tinzio kana kuona ciana siethi kwikala baya siesisia kana polisi ni mokite nzovi ende na kutua baya kione kindu kithuku muno kana some motomanieli wati ndata bro kithuku nyena ati ndanesa nyeni ova mwa ni nauma kanisa ngukwati nesa ni bro musimi matheka na sani wa my sister Maundu Mutongo TV kwete sawa sawa pa mwa ni Dani Kase ilansokolo ya mwa na ende kana some wa muthia
Ula mutongo ipatu wa mwani boys kuka wa sukari tusongete imwe na Mauvoo masi yetu wa mutongo TV mesa watena sana ungei usu ni waingiva ona ala mapatapotea mavetwe pyu onwane eneo lali voti ya kuya mwingi naende katwa ambo yuthi umoni over nini tusembe matukani tuambe kuiva beats naende tuwesi okethe na Mauvoo. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi itu Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Saa monza na natika miongo ili na itatu na udhocha ingende ni wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa monza nende na kumanyithia tuende na kunena nya kwisila mitandao ni yitu valande ni wa Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Twitter @Mutongo TV ke @ERASTUS kithuku namba yotumani mukuveni ile itatu kenda imwe itano twende na Mauvoo kusia wa kana kwikala na mamutha ma mwanya tiku nanya kana ndithukumia na kukwata mukate waku wa kila muthenya aingi ma andu ni mavikia na kuvoya mbesa kana chakuya indiyu fena amwe musieni wa masaku na ala methukumia na kuyendesya kimikalile ndeni wa livoti imwanya umundi livota witu wa kaunti ya Masaku Daniel Mwangala nukomanie na mona atumbanisya ngewa ila umenengete isietwa mena utonyi na ki ni kilungu chambe ekatwane. Kuma kioko nginya swa igakome kima
makili ma Kenya kuma isione sikivugani kauntini ino ya Masako ni makomanea musieni wa Masako kielelo ni kimwe umanthi wa ilovia. Andu mamika yonthe mevo atumia na mwaitu onthe ni mekasite tandiko ni kana kwikithia kana mikalile yo ovamwe na yasiana sio ni yaila. Wathi usu wa umanthi winitwe ni kila mundu unala mena mamutha monzu kauntini ino ya Masako ni meyovete kavyu ukuli onamo ni kana maikithi kana maisha mo ni maendelea na kwaila nundu viti ni wa mundu. Maisha menyo luti sazio ndoka tegemea ne wa bana ba nundu tawa ni nasiana nisienda uya nisienda unya nigo maundu ni maliukite na ndwa mena mamutha monzu kulika mawiyani mekivuthukanio kauntini ino ya Masako nundu ngalama ya mikalile yende na kwambata kila kioko vanthi ya Kenya na yu andwa ni meelesia kana mikalile ya kiumuthi nditoneka vate viti na umanthi. Ntondo ya ulemavu tia kwikalamana nundu akwithwa tekalamana kikala tipo wala pola ku mtani andu matoza nai metwelewa nai. Aingi mandwa ala memamutha monzu ni manyite kana wai ndwa ndwelo na vaikiasa kitemuthia na kwithiwa ngelekanenzio kwa ala angi matuite maleloni maivoya utethio kuma kwa enenthi ma kawaida kauntini ino ya Masako. Kila ngwenda uthuthia andu ala me alini ilani ya ulemavu ala matona kuitethia mundu enda mutona kuitethia atumie moko make kwimanthia kaundu kake ka mutetheria thini wa maisha make mauni na kwisa utethia andu make ethanga ino mwekete thayu. Utondu mwene kivila wa ikundi siandwa mena mamutha monzu ukwelesia aingi mavothia mamaleloni maumite kaundi ingi mutui unangi makauma nthi ingi na kuka kumwamba aivo va kaundi ya Masako. Alama voya Masako tima Masako ingi mo na kielelo cha kuvoya ni kutugithia ivo tatu ya lemavu nundu mlemavu no atone kusobia mbesa ta mundu ngi ula normal na atone kusobia mbesa no sio kwitha ayatia sindu sio mutethia ta kutaa kana kutandethia sindu sokoni undu nyenika na undu alangi meka thini wa kilungu cha keli na cha muthia nitutwaisia ukunikili wa kunena na amwe mo nikana kukwata uvo ukoliku. Kauntini ya Masako, Mutongoi TV, sito yakwa ni Daniela Mwongela. Na niguo mena utonyi kilungu cha kele ni umundi saa 1:30 cia utuko vamwe na saa 3:30 nthini wa Vilingi wa Mauvoo ndukavitwe ni kilungu kiu na mwandiki tu wa Mauvoo Daniela Mwongela. Na itulike mathau ni vala timu wa Tusker, Bidgo United na Equity Bank ni sikati ya tikiti wa kuthauka quarter finals ya kikombe cha FKF Betway itina wa kusinda mathau mokwi muthanyani wa iyo. Kilavu cha Bidgo United kivungie timu wa kimanisio kinene cha Injaton mbao imwe kwa molotu vala ithau isu ithau kiwe kiwanza ni cha Thika Stadium. Na yo Tusker FC ya kima Luanda Villa mbao imwe kwa vathei thini wa ithau kiwe kiwanza ni cha Ruaraka Complex. Timu wa Equity Bank nabo uvikie na kwithiwa wikima Vegi Pro bao ile kwa mbao imwe ni kwa atia itamuka wao. That's the most important thing. The rest will come later. You cannot score every chance you get. But you know, also fatigue somehow.
because we have traveled 3 games in 1 week. It's very difficult. Yeah, there's a fatigue, but we are coming up well. So we are many now, others are working, so we want to shuffle at least to change the team at least a little bit. This one I played 3 matches and traveling, then I can see that they are low. As for me, the coach Tom Terra of Luanda Villa, I'm convinced with the result because I was playing an experienced side, and we also had our shares, but we didn't convert them into goals. But it was a good game. I'm happy with the performance of the boys. 4 goals in the final third. We missed about 3 sitters in the first half, and I think when we go back, that is what I'll work on. Na indi vauni votavika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa muonza na ino wanasiungamite saa muonza na nusu kamundili bitikilene some utumani umweni kenda tuminukilele mutangasi wa Mauvoo ngwithikise nesa ni vanga lekosia kangundo ni thitwe wetomeza mezi na indi ni kwatiwa mundi ni wavikia na kwithiwa SMS ya kuyesoma ni bwana Charles Ngoi. Okay, ni kwitha twine na mundu Charles Ngoi na indi mwendo musea isiende ya kunena na itu kwisira mitandao ni valandeni wa Facebook ni Mutongoi TV, then wa Twitter ni @Mutongoi TV KE @ERASTUS Kithuku. Enda utwatie kana auto-follow ende kwa ala ma website ni www.mutongoitv.co.ke ende then wa YouTube enda usubscribe channel kitu kita wa Mutongoi TV official wandika uni chukwete na ende maundu maitu onde mumethi abu Mauvoo ilungu situ na ende sindu sionthera twika avano then wa Mutongoi TV ngwatani ya mukamba na ende kwa ala na mevata munona Instagram ni Mutongoi_TV na indi ngaleko ingi neoni Kithuku _Erastus na namba yotuma limu kuvi ni ili 3 kenda 1 nito Erastus Kithuku wa NZOMO tuyitheana mwendoni wa saa 3:30 cia utuku thini wa kilungu cha ikumbi ya siasa vala umundi tukwithwa nake ula wa seneta wa Mbe thini wa kaunti ya Masako Johnston Muthama Nduya na indi kithawi ne kule kwake ende na kunena na itu mitandao ni sino tavya asiongama mwendoni wa saa 3:1 na mheshimiwa Muthama kwa oyu tiwanesa na ndikwende ya lunch ya kwaila.